Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakajingilap election balapanlong dakaseng United Democratic Party hanikasngi hamaungap banai jingkershan ya uba Eugene Lengdo nakaliang Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Kain ulaong ba menchua kiyaong ba uba Eugene udang kena hanrei hadin chitayo kilating ya ukena ulaong ru bakat nang slem kelas ngau ya kal air uba Eugene kila kamting shushu bat kat nang ting kila kentok kulmar. Kat syabalet ngayo so kiong bau bom ubadang kena lai kusan snem udang kena akapor bami ke kerteng jong ba Eugene bagi ong udang kena Ray tandap sitayo ba file nomination hakasgi ba scrutiny yakikot kislah ba file nomination at DC office namar balating yaw kena kisdang barwad daw yay kam ku mga ong haktin sora ibang syoto ikam ibarit kikwa ban penrem yu ha kami jong ka scrutiny namar balay balati mentalele ka panangyak kiski bala jandai ka portabot bala yo aslo ya kal air jong ba Eugene bakalabe keleng las dang ting susu batkat nang ting las dang keren kulma las dang kentok kulma ningkong kiong kena hadin kiong pat hanau bom don sap kasap juu hana kasap ele football kasap sanyima sima ngonga hakakam politics ubadon sap ban ruai ru ula ban election aktor ru election sportsman ru election Imran Khan ubade cricketer ulang presiden jaga Pakistan ngadang haka YouTube agini gisi wat iba SD kongweri belong MLA berim joka maulai ide player football ngonga yoba Eugene kamdei kasap kajingmi yoba Eugene nagari election menda ngonga ka jingkot ka jomble kade ka jingpria ka basta ka jomble kade ka call you Yagi kibami banele election bat syakri upai ba kade ka jingkot nakata daw pi kipai ba himde barat tati ba Eugene umlong marwe no mde tang bangidon hakadiang bat hakamon no ngidon hadin hakmat hakli jong ba Eugene kidon kibong kiwi parti mo ke NPP yung badon konras kadiang bak prestun sekamon ngongangiling idon umet ba udin ba apa kun tahu he udin ba ne he kita kiwi gidon ni kinong yalam gidon ki minister mangiru kibandan hasenda jong ba Eugene gidon ba rebek Oi, ni lapor ke bawah don Pak Titos. Ke district council ru kadona senda jong ubah Eugene.
Tak ada mau buat kuslai bayu jin ya syakmat. Ngidon has sendak campi. Don ki bawa daw hana bangi ong hana bangi hikai. Menung yang main hikai. Yang endor dekat baru. Udon kam ya kejingi terilang kejingi. Ladau bayu jin ujok hana unum itu ya ke sekretariat. Hana unum lap ya ke jikang ke sekretariat. Keli kinong to kubur yang ngah hisu kumlu alo kini ke jingong. Ngong wa bayu jin leu lapoi keleng partai. Ulapoi syaduk bari India. Uladopoi syaduk stasiun Manchester United. Ani nama ngap balik sekretariat nomlau. Tak ada orang kat nang slam nang keren bi. Kat nang temen nang keren klebi. Dah tak ada ke UDP, kakwa ban ailat, yaki sama mentah. Bagi mi syakmat ban yalam ya kejait penri. Balik yaki samla. Balik yaki mi kisang balam. Nama bagi dunai ki samla kiban mi syakmat ban yale ban yalam ya kejait. Ngidon bok aka parti BP mentang ngidon sau sanut ki MLA ki badang kena samla. Ubadang lai pusrem rudon. Ulai fuar rudon. Ulai fulai rudon. Lara job le bayi jin lai fusan. Menin hamau pelang ibak pol yong ngaru dang samla. Yang menin hamau pelang bak pol yong batita su samla. Ani sipang ngaso kumbala misyu. Mangam dan syuk. Hidup kisam lah. Kibani alam. Ya kajat pandai. Ndak keren kum tapat. Kiong ka UDP hana ka bampoi syanu. Ndak poi ha ka jige ki keno ingi ka UDP. Henry ka kuat banbu ka jingkeli. Kanuhut dia meli di penjob yang ni haku araja khatra tan nyumut ngile ayu penjob menta penjob hawar bulai pinui ya kejingkela lada pikwa ya kejingkela mangiki parti rulum ke UDP bagai SPDP ngidon kejingandut isnusi bagi niki parti rulung kiobat ya ke sorkar tangsan ban rusnya deitan hakapor juga IPCLC bagi yobat sansnem pura Henry hadir nangta ki parti rulung tang sistem siteng tang rubnai tang sitayo kioman bat ya ke sorkar Bana tak ada mikla ki parti ki bang syuhab ban SDN bos. Kibun ki jing andut ki jongi. Kibun ki isu ki jongi ki bang ele. Ngimyo ban penorlang namar bang ihak ban bat hakataka coalition government. Musim ya keren ni reservation polisi. Ya keren ni unemployment problem. Ya keren sibun kisahnya, ngimla balik, namar ba ni sakut hakataka coalition, kasor kasenrok. Takdaw ay bagani kemau plang election, kan longgarai, yau arfula, kan longgar juba, yau patba, jogi way parti konsensi. Bagi dang don kejingsiannya haki parti dulu. Ini ban penkut ya ke politics.
jong ke jingnya per don dibayar ke politik dah ke jingnya snow para snow para kur para niam ini ban penkut ekonomi politik ini ban pe ya nurem ini ban pe ya parti kepada ni nurem kepada ni ginoyalam kibadan si syai ka jingkit clear na kabata ka chat pinrio ngampua ban pensibun Mereka kuat sebab percaya tangkau don kibakeren na kani karusan kiong yang kata kajing experience ke experience kiong na kini kilaingot kibele menta kandidat ke kongres udah ubeladai UMLA Jopi ubeladan haka sorka bila ailat iu banlaw sansnem mentah parti kongres kadon haka liang persya rengai iyong jit yang ala dengan don haka liang persya rungan terhu kemukla Kerana aku akan buat kau jingkeli. Sansnam di paipa juga mau pulang kila island. Ya iban long MLA. Kadnusin bila keren apa assembly. Kadnusin bila angnya kesentur apa assembly. Kiai isu bila keren. Arajar kalai. Aduh ajar perasaan syar ke kongres ya ki pajba banwan ra ya ke ILP kaseng kongres apa kejingalam juk doktor mukul gong om dan kam ILP Henry mentaki om ade ku ILP habadon hal yang persya mentaki hala pilih ayu pun usam lai busan senam kisan syar ya ke state ke jongi saupu senam lajan kuat kisan syar ke state balik kimlaban penbaik utur sah sibun ke ladap hai patsi kandidat jong ke NPP ibak menteri belak belum perlu MDC jong bak perstun yang jit yang ni nama dia belak experience mereka jingkeli kalau habai ila don ya ke experience sausnem sautem ko PFDC ngaku aban bu tak kowe ke jingkeli balik ke parti kongres kam di tiket ya kan ke election ni ngong kali ben ke parti kongres Kiba kersyam kongres yai kiladai ban ai juba ya keseng kongres balik kemai tiket lengi kuat banjir yung usamla wabek ubashida ubashisur pagkabangan sultanat ya ba Eugene galong ningkong kiong kumno hinjit ba Eugene bom nang keren ngonga player football muncul keren player football pe ya gol mantap ya gol ngidon kami yang nomi kemat ubam dabuntin na pindayo palat ubat yang ketien kakam pamler mereka engai ka jing tibet ka jung tang artayo bangilek yala election ningkong keren ar minute adin stan minute adin riu minute mentau keren ar po minute
Don way pat ubah keren menang isi ngai MLA Kongres. Wang pinjir kum do yu ba Eugene ubah tangkeren kasih lu anam nang bahau. Gile ran ban ong bo nang keren pareng. Assembly keren kasih ukuran nak pareng. Ngau baru layut ki benang ban keren pareng. Mereka cinga per kalau arwut ki keren pareng kum kasih kat bau ni pat ukuran pareng kum pareng. Baik ya ke interview menin kesini. Video slow ya ke aksen ke jomo ukuran pareng. Takada yo usam lah ubelak piang. Bandung unong mikmat. Na happy di pai-pai. Lokin ayah kerai kata itu. Akalai kotor. Mentala sutu, banong kena romlong, banong bom nang keren romlong syu, nong bom don sap lo udon ni kasap. Mentah ki ongin le kumno, ki ongin siap bom las. Ini yang bom las ki ong. Mentah kia sudah kata polisi kembali ke company. Mending ngawan salai kro, mending ngawan stay. Tiang gubernur. One way, mending benyo beriu laingut. Nak laingut, benyo kendai ngut. Nasi haja. Adik, buat trekap. Kila balik di company, kemam di company. Dah piyok gitu piyok beriu ha piyok laingut nak tuyok selaingut penkhas laingut punta kan ter punta tekini bentar layak dah kata kabut company kakam jiet nong mikmat dah kabut company longi dia terkadau baik ngadon kecikeman wala dadon boong yepi hak ini isngi ngayok sonang ni te nongko pai ba nong mo plang hana wat ya le ru klau don boong hana wat le ru klau ngong aki pai ba joka mau plang konsesi kimdai ki ru klau kita gibriu ke balanang lasta itu tamu CM juga district council ada yang deru MDC jong MLA jong kamau pelang konsensi nama kami khmat na seorang konsensi ke baka way ke polling station ke mau be polling station ke hamau pelang konsensi barang election ke beladap badai keskisun nampok mau be ibu beli hak tuan bidang elek lingkong irem arajar hak kendang elek MDC mengangat job bat mentaru ngan penti kena bana mau be polling station ubah Eugene unyo yang kecing job kumcuru nalai kro kemudian arajar terus pak kebut hak election MLA ke beladap ibadah keskisun irem hak arajar hak kendai ele MDC kandidat juga iba rengkat lendam iyo ya kejingjok bat mentah mengabar pak rengkat baka parti ngitre sidam bat nalai keroru ya Pak Eugene ngin pentam mentah kasyong sanapi nang ni na mau ngap kabalong kasyong kajong Pak Eugene abaw ya Eugene ulawan mentah kasiban yuk cat hakani kebadan rengkat kikur rengkat kikang ulang peniangnya lah kajong kadau ngai bakamdan kacing artatin bunyo e kacing jauh bila penkop ya karun dia halo keterpen kacong haka artarek
เป็นเมาว่าพี่ได้เป็นปิดกบอยากกระจายสปองหักคลีกระจกตางkini gentin ki bakhandia ki dangdos ya ka parti UDP bar ka parti HSPDP bangen ya donlang ha ki pandal election ki babon ka wehin ka wei election dena ka daw bangi kwa ber klan ya ka sensar ka khadar ha ka ri ber ha ka jaj ben reu dena ka daw ha ka ba ngile ya don ban ya trailang parlawe kum ka jaj ben reu ngak mi lenti ber ngak kwa bangin don ka ne ka jing sampang ka jing start bangin it ya kata ka jing ya trailang pikwa na ka jing trailang ra ki kiti kublai si bone ha ka bangi yo ya ka ne ka bersim jo pi bangi kwa ya ka jing ya trailang ka parti UDP ka parti HSPDP ngile trailang ha kata ka RDA ha ka bangi lo form na du arah jar khat nyo bat ngile ya ne da ka jing ya burong da ka jing ya keliang ka wei ko par ka parti bat ngidang ya burong hadu menta bat nginang ya trailang nang ne sak maru ban nang penklan ya ka ne ka alliance parlobe kumbat na juba batis ko ternak ne ka jing ya trailang ngan pertanang ne menta ngan ong mangangin ya trailang pi ong ha ka bom pi menjur apa nang kumta menjur to ngan ong nang ne ngin ya trailang ngin ya trailang ngin ya trailang ngin ya trailang kublai sibon kublai sajar ngo ngin perklanya ka riba ka jaj ben reu daga ne ka mesim jong ka jing ya trailang bagi kemit lenti bangin job ke negara election menta iba Eugene in job ke negara election menta dah ka mensim jo ka jing trailang ka banrong hanga happy ki pajba nong kersan hanga ba pintap ke kabut ke koridor jo pi dah ka mensim man penklan ya ka sensare kadar haka riber haka jaj benreu dah ka jing ya trailang parlo be ki babun kita kini election haka bagi ya kedeu kumbala perkan mau kini kidong keren bende ya kata ka jing bang nia ya kata ka jing bun nia pada kata ka jing keren bet jong iba Eugene iba keren bet ka shikenten iba nang bot ha kata ka hok ka sot jong khasi ki banget ha ka shikenten ban keren bet klam da bun nia klam don kata ka jing mut ke berkat ban thok lane ban keren kai lane ban lamle Henry ki babon ki pet ya kata ban ong maka de gajing telo parlo we ga sukwa perkan mau pi ke ke we gajing sisa lada dia pia kendo yano haswa ba pin saya te ban ya trikam lada dia ba ubunnya palat lada dia ba bantar kakten katlet ngakwa ban ai jing mod ya pi bisar arsen laisen ya uta ubreu lane ya kata ka breu haswa punya dekam namar ke sisa kalong ba la dalam bah kini la biangnya kakten katlet bon sinhi ba kakam kafir namar kata ya kajing sida jong ki kenten jong ba Eugene kum ka jaj benreu ngide bar kor ya kata baka hok hakashi kenten ka hok kayang hakashi kenten namar kata nginnom ya konyo ya kata kajing keren jong ba Eugene iba keren be ka hok hakashi kenten bat nginnom ya be ya kita kini kejutang ya kajing bahania ya kajing bahajutang jong ki weipat parlawe kawei ka banga ngannom keren bun matakamet tang kendiat dengan syongno kawei ka banga kwa memperken mau ya pi ba pintep ya kene kajing sisa bai Pak Eugene udai usamla uba ya kariba ya kajat benreu uba Eugene usamla uba ya kariba ya kajat benreu ngala kenkor haduk kata-kata yo usamla hakabana latip ya kajing yo alat jong kum celebrity kum sports person kum footballer ubalai alat bersyan ya kari India banyak kendo yang kita samla bahabreu hakiri dekhar banyak kendo yang kita samla bahabreu hakelang ko perthai bat haduk kando kajing koridor jong uno samla hakaba ulari kendong ya la kajong kajing im samla jong uklam wanra duna sabar uklam wanra
na siya ba? Da dei mau ija kajai penriu. La da dei mau ija kariban ja kajai penriu ulawan rak na siya bar ko kilor bai. Henry na mar mau ija kariban ja kajai penriu. La ngambak lah. Un sayo isamlah. La ne kasingkrom jongi. Un salap hi na kari berkajai penriu bai jongi. Ibayu jin udayu samla wa ya kari ya kajat benriu parla wa namar kata ngimdom jin atateni bau neu samla un syakri ya ki para samla hakari berkajat benriu ngaso kemen benjoi ba kini ki samla ki don haka UDP ki babon ba kini ki samla ya ki don haka UDP ba haka bang yoi ka weina ka agenda haka ba haka ji keren haka parti UDP kirawan ra naka pata ki samla ki keren ka lomba Deban rak no ya kane ka karta wat kamwat jam namar ke babon ba ki samla jongi kalap shwa ka over ekram pat yokam ka UDP ka sedang ne kene bandawa na ka sarkar bar ai jing mot sa ka sarkar bangi deban rak ka karta wat kamwat jam jong ki samla kenang ba kin ya yokam kin ya jam om deban chu over no ala ka over kram na pat yokam kata kane ka agenda haka ba ka UDP kala sim khia hado kata bergangat ham ke sorka kan sim khia kene haka bangin sekren pada penlong kami kene dewan penlong anya kene dah keban rak biang sasan senam ni kisamla baki dia yok kam yok jam kombalang menta kia wat kam tang hapok live ho arsnem kia lada yok kam live ho arsnem ki ong la over age yok kam syu ladala banle kata sasan senam kin sa yok kam yok jam bat kanong ka jingker khu ya ka rui bat ya ka jahat benreu parlawe ngaku aban ong epi ya kita kini aban ong bandang kena ngaku aban ong epi kena jisya baka karta ka biang ka right age ban mi syakmat ban long no ikmat kadai ka karta jong ba yujin san